Ya-anunsya la Alcaldesa Maria Isabel Climoco Salazar durante el press briefing na City Hall ayer kay ta-recomienda el Philippine Coconut Authority para poner bajo na state of calamity con el ciudad de Zamboanga en koneksyon na problema del Coco Lisap. Pero asigun con el Alcaldesa, depende na konseho lokal si aproba o hindi con el cosa ta-recomienda el PCA. There is a request from the PCA for a declaration of a state of calamity, although based on our interviews with the city agriculture, the situation in the city of Zamboanga is quite manageable. We need to really act on this matter by ensuring a very massive campaign, utilizing organic methods of fighting the infestation, but also if the PCA would want for us to declare a state of calamity for purposes of ensuring other government assistance, then we will refer this to the Sangguniang Panglungsod. Este día aproba el Consejo Local na di la regular session con el COSA tapidi el PCA. Asugun con el chairman del Comité de Agricultura na Consejo Local, Aljihan Eding, ventaja este para con el ciudad de Zamboanga, especialmente kay el PCA ya el ay aloca fondo para resolver con el problema de Coco Lisap y con el negativo efecto de este na mga cocoteros. Sí, aprobó el council con el request gane del PCA Manila for Zamboanga City to declare Zamboanga City in a state of calamity. Mediante con este ya hace claro si Eding que hindi pa bien grave el problema de Coco Lisap na syudad, especialmente que ta continúa man address con este el oficina del City Agriculturist. Conforme estar total de 30 mga baryo na syudad según el afectado na Coco Lisap, mayor parte na Costa Este. Que manageable pa man, hindi pa kadbing grabe, pero syempre tan-anticipate kita si por ejemplo man ay tenek kada grabe or kita piko na kita preveni el outbreak del Coco Lisap. But rest assured that PCA together with other interrelated agencies under the task force with of course OCA tase todo esfuerzo para man-address con el problema del Coco Lisap. Ya-aproba lang según sila con el rekomendasyon del PCA a ver para podía totalmente man-address con el problema. Mas ventaja según que ahora lang pa agresivo ya el PCA para actuar con el Coco Lisap na syudad mientras hindi pa este bien grave. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.